sorry. Oh, Doc. Yes, and you walk, Doc. I want to know why you did. Who knows why she after said, you need to your man. No, say the young cook. So your stomach was out, said the young. Had been so as I become. That damn crying, meaning said if you be forcing you know, I don't know. Test results natural say when you malaria when the moji. Yeah, TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinated tomac and a tinated malake. Famano nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm free. Tinatet malake, eyama ubi awenya malaria fever. Ena tinatet tomac mixture, eyama ubi awenya indigestion. Yenhwehwemu so wenya malaria and sana wafa edrui. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Am I sumo? Yes, AMANKRADO. And you may yakin cancer no. Yaba my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer no. Yaba free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey! Madam! Agyimifour. Tinatet Hayan herbal capsule. A drawing tina per what to send me. Me ready a mention glasses. Obroni Bessie. See clear. Eyano crow. Tinatet Hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tinatet herbal shop. Hey, now open. Tinatet Hayan. See clear. Tinatet edrui. FDA ahwehwem agye atum se eje. Mwanyum kakra ajaba mpanyum. Obasaro ya baboni kakra. Enyum no. E baboni kakra ko nyum ye incredible song. Nti ye kasa kakra bia. Na ye de nyum na fam. Cause ajaba mpabo fo. Eye adwuma 2021 emu. Minisa ajaba mpabo fo because ye adwuma to 2022. Sofu ba ko wo Ghana. Hwe nsore ma atwa no ho ahia. Wontan bia. Opeso benya ngusra ma asofu nketo ni nyina. Ba bia ye me den no. Elijah no nam nyon kwa na nam. So ati ase wo kwa obi wo ho. Elijah kwa ye no Elisha bai. Jeremia mo bai. Ti ajaba mpa. Sene ni sore ma ene na asofu nketo no. Papa wei. Asore bia ni wa wasa ne pa wei bi da. Won ye wo mun kire da. Nso papa itimi bon ho modin. No wa mani na asofu nketo ni nyina ba TV so. So bia hwe mo nso asofu wo tre no mo ni. This man is a unique man, incredible man of God. Onunko dem sununko. Odo ile guma eye sununko. Oye bibia eye sununko. Eni ntina manfo ntina se. Na dwuma ye nyame dwuma ye sununko. Jeba mba. Rade nkwaso nyo kese. Na etwa bia honhunu. Kase be sora tia wa. Rade mane twa na enhunu mbroso. Etwa fi bia yesi Greece, isa AGRADAA. So be sora tia wa o mane twa. Odware ma AGRADAA. AMANKRADO kase be sora tia wa. E kambre no so bebre ti se ka wo ya be. Odo yile gu fom no e ka e ba no so. Ene fidie ye AMANKRADO. Ni awurade ajaba mpa abofo ye. Jaba mpa abofo ye. Papa yakupon kwaso ema yokodro honhom. No mfa hon konkru no nsan dwaro biom. Na fa kanokure nsampa. Na training kwala no. Ko sa wo ye ne brefo a sabi nkola beberebe wenyina asofo nketo a wenyina ka wo training omo. Sense we incredible man of God nti. Why you also ye Elijah nti? Why you also ye Jeremiah nti? Why you also ye Elisha nti? Why you also ye Elisha nti? Papa, na me kwaso onye okase. Oma hunumu nyansa ne hu ade saa. Ne hu sam. Papa we na tika mo otimu se nkwasiafo bi. Eye nkwasiade. Hu ni nyina. Nyame papa, na me nka ho. Sa AGRADAA twe kankan ka so be sora tia wa
yamintua ne ka sa AMANKRADO Apaky na hwe omo amugina omo na so kura so ratia papa Agyabampa mo antimi na Apaky wa wo na ya bubuo wa brichi wo no ne Agyabampa bati masa mo wani yesterday yote so ati ase na munda ya tekiwa usade edin me refi am so nyama so wa ye ma doye no a obehye me bo Awurade bless no adoye na ba ye hey enwum no ma me mo anwum ma sister no ni wa ya ma fi mu me Awurade Agyabampa bofo dinachi bofo kronkron di papa ya chi ena bia kami mame me bo anwuma ma ya owo ba bia no hye me bo so be sane me sika Awurade okatachi munti enyum no muveni asa ya enyum we koma enyum no me bo ma fedi asa wo dem ye program no be dedicated this song for you. Yes, asidaya wudia asidanka udina bebe no aya mama ye Awurade eretra mi kano na kupo nam ne paso na manipa ye you are so respecting the part you can't survive because mami kire nema biase the God tell in Bible the Bible say love each other because God is not send you anything from top because it's open somebody eyes send to somebody is the God talk to somebody that somebody give you this gift. That's why the God is so incredible. Anything God can send you from top to your bed, not you can't. The God doing somebody, tell somebody go and do this. That's why the God is so incredible. That's why God is so incredible, because the God tell you come and give me something. You can't come. The God also pleasure you. Go and gift. The somebody time is on. It's a come to go and give. That's why the God is incredible. Somebody said the how you day world. The God do nothing for you because it's somebody the God tell somebody come and do this for this man because the man is rich. Every somebody will know the God is not send you anything from top because it's somebody the God tell somebody come and give this somebody something. The somebody is rich. That's why the God do it. The God tell my sister give Peter Paradise something. The sister came out give me something. That's why the God is so incredible. That's why the God is so incredible. Every day I speak the God. I love the God because this gift the sister give me is so unbelievable. It's so unbelievable. That's why I love God. Because somebody tell you, say, you give something, please play the God. Play the God. The God do it. Use somebody. Somebody came and give you. That's why the God is so incredible. Agyabampa jankopon ma me morning nyum Agyabampa
Okayo, wase nkofo kokwo betie. Collins, wo mu nkwa asore udi trumu, woni sofu nyame ni pa baba ku. Na kokwo mpie. Enda okunu. Oso kokwo apia ya tenten ayokokwo na taru trumu. Timi nwuram. Wa Nyankopon na ketua. Ene Collins epipendro sebema no kokwo awuram. Wanya duro. Because nkofo so mu ondo betima makokwo na awuram. Anwuram ko uye gay. Nyankopon ni gay fo ho aduro. Nyankopon woni gay fo ho aduro. Kokwo pia pie. Ente se yanu ma yenye gay. Na sabi koko bi atue. Na kokwo apie na ayatima nya aduro ma awuram. Nyankopon woni gay fo aduro. Uye gay na o yare a o yare. Obewu kokwo pia ene wawali ebegu. Ukunu bedala jaw. Kokobo kwalizo kokobo apie kwa dware afere ohuni oye no ho etio puma wote se ewe twidie kwasia oni nyame ne pe ba kunte kwa kokobo be ya ote se ayi no ana na apia kokko te se kokobo no yes jebampa o na bofu ete na so dem no da mfa hwe oye kristoni no ti abuchire na u support ajabampa Nyankopon ma wo nyamre da koso na do papa no na jebampa na bofuo hwa adwuma mo ya fi 2021 ta kirem jebampa na bofuo adwuma mo ye Collins kobo apie pebdon kotwa hunu ese jeda akudi ne turumu jeda akudi ne kwati edede pebdon koturumu kekra obehu ano de ewura ne twem na pebdon ko atiem. That's why jebampa kan ya abem AGRADAA ese ni twa odi semina bia omo so clean bibia de dware ahuroma twa na chi grease twa na ese grease dware ahuroma de semina bia dware a enko iso de petro na oba so de petro dware wase a ayekonkonte ta AGRADAA ese ohuni e wo ye no ho ni twa fu apo bibre. That's why I jebampa abofo e ya adwuma. Me say Nyankopon sabi odi bone no na say ye papa. Kopon odi bone. Ti ajebampa di oil edumi nkwasiafo a na wuti baabi na wuka Agyimisam abra. Wuka Agyimisam. Nyankopon no na kese no na edumi. Ti ajebampa abofo e ya adwuma. Tu kokobo beti Collins me ka kire o say ajebampa die mpa na wa ye wa wodidi na atem. O si Davi, ajebampa be didi wu atem. Collins, ajebampa ni give for what daje o. So be gina social media di give for what atem. Woni o mo time. Wo ba papa be di papa na atem di papa na atem. Bible skizi ni obedi me Awurade atem. Me de ba hwefre no. Ni obedi hu kronkro na atam no. Me fa nche ne da. Ajebampa ye Nyankopon na musifo o Ghana. Ana wo Collins so say gay. Wo ye gay na wo say didi ajebampa atem. Bra, no office kokobo na unity. Kokobo na unity. A unity, se ba ma bia hu na okọ. Se first no kuri nete, broni no. Ana no di turumu kakra. Wa diem kokobo ayi ti se balu. Ena opiehye mo enko. Kwa dware ya na se ayi ti se ayi. Uje wanje, utete. Kacho Collins kokobo ni be piu so ahunhwe ni oturumu aye ti se ayi ka kirawo ajebampa abofo mu ya adwuma AMANKRADO na se kata no so no ajebampa kan yo wasi nkofo me undi matamfa hundi da papa ni do oil gu fom e ka beba e ka ma be kwa prison ande AMANKRADO ni sister na ne twa ti sa AGRADAA atwe no wo wawu itwa na abono so te se nkuruma nkwan a sabi nkini ne magin nimu no wawu umu sister no fin no nam se wuram nam onya ba ma bi mani ni no wase awu kwase awuo ana wo so sabi nka obenya kakra bra busuafuo ye de ka to so nti se tension da so ntimi saneska magana biom ko utwia makusika ohu jimi
udi Agyimapa chi mi yenim ne kan wa ba bontin ben so to nation prophet ya did nation prophet atam kwa and nation kofu mu di nation prophet atam be so mu se ne abrabo be no mu namu and ne san kofu no se o di fake accounts kura na ma no o mu data fake accounts ne se ne pa no yo ba nti o mu pede pakoro kupo ne tien kofu ka se Agyimapa abofo mu ya adwuma wiye mrem se hwehwenta bampa bi na fa won kwayin taase efise obonifo na ni abre fife hwehwe wanko owo ni asama no owo ni asama do ntibi ntwimfa no so ani Agyimapa abofo hwehwenta bampa bi fa won kwayin taase panyimfo sa abo no pe kokwa yenti na odi no hu twitwirisie panyimfo si sebi kotokure beka soro ntida odi ofa sorobo ayonko ya hwehwenta bampa bi yakopon ni pa sebi nyame ne nsa wono so wono na kofu asore tie no from 2001 besinde the man is so incredible, unique. That's why I'm preaching this. I tell you again. The man is so humble. The man is so incredible. That's why. See, God punishing, supporting the wicked leaders in Ghana. Me fix the country. Mudi samu kwasi Agyimi no. Akatechuwa. Was man dear? I see the money. What? Skanmanya, sister. Unyumina me boy wa matunyum. Mami sa mo nyumre mo. Sister dia sawi. Obisi me fra na ahwe. Sebe fa. Bakuro betimi abaso a. Ti me nya botra twen ye hunkunkun ga kire me. Yudia ne Samaria. Ne Roma. Was he send you was he telling me you love me from Canada, incredible Peter. Hey, but for see, okay. Yes. My sister no was sending me sika. No, I'll be sharing boss over me 2000. No, Troy. Nyamia ya dum radiate me kana kuma with their breme. Ndana man. Mun dana si. Sin ya Agyimapa bofo eye. Rade. Hey, Agyimapa bofo. You see, hwehwenta bampa bi na fa won kwayin taase. Fi so obonifo no we obi no kokobu ayi atie no. Wan no ntimi niasie. Pa bi dan kwa sori ye. Agyimapa nya ne hwie onima Agyimapa ba bia na osori na odidi na atem. No kitababu say pe donko o afreme a preach me. Si minja atem didie kwanya nyankopon si odome. Ti minja atem didie na msi yo ma me yesofu ma me nya wo ka kire mate. Afisa ma me ne bayifo opese meja adwuma na obagifa. Ande ma me bayi nti waja babula ato ana okuntakwa. Wo be ba na obedi Agyimapa atem. No kan trogu Agyimapa so. Ana Agyimapa so fi no. Ande ma me ona ne twa ho ni. Je da kunya twendi biom. Je da kwa ho Agyimi. Untare se kwiani asabi wa bodam. Je da ko. O se 2000 pounds. Da we need 2000 pounds. 2000 Ghana cedis or Ghana. I know the brand. Yamin blessing baby ye and a radiation man. That's why I do a God do it. Or see justice for AMANKRADO fooling for Ngege. AMANKRADO they say the justice. They say no the gem. They say baby I didn't question me and Agyimapa penti. Baby AMANKRADO she.
say no na route ba no ye de court say one ma route no ba sika every month ana Marcus side no so court nti say pressure da no so obetua Marcus atua route ne ba no de ti say wono no say no ani agrada wa adwuma ye agrada na o skatua na agrada o skatua so at yes agrada o skatua Agyimifour before they are so running, they are so incredible. Agyimifour angels, no, they are so incredible. Collins, Perdonko, Collins Cocoboa P. Edenyamiasi. No Kuniso, Bermana, Odin Tomb, Berman, so Janas you because Sabi again, Agyimana Omuyan and to say a chair yedi. So Basabu Treba Ayakasia and Cheso Bejabano. So about Treba Swan and Chese Berman over Jabano. The quiet day at Treba no so, na kwatia na be wetwene a tokuro ne dem. Ba Berman so di Berman, Okokobu Pia, a free trumunu na apie. Ntu betime di trumuno a, gise kokobu no yirano. Tienti se etwe. No aka se etwe bara akase enti. Tokuro na si. Enti sa ene kokobu na apie, etrum tokuro na si. Kokobu na be pia na mutrum tokuro mu na apie. Nti obe dai ba ma no be ode ne kwete be fa infa. Ba ma ne kwete be fa infa. Ti Jesu oja no ekopɛ turumu fufuro di. So what you say? We say Agyimifour abofo. So mo ani edin te say abofo ne obo Jesus Christ who be wɔ Nazareth ne Capernaum ne Judea. Ka no kura na kyerɛ no. Sinkrofo turumu be sisi. Sinkrofo turumu be pie kokobo. Ene da hoyi. Na no Collins me ka kyerɛ say okokobo apie. O say da bi kokobo ni pie. Am si unka no kura. O jira ni pamonti unka no kura. Pabdon ko ne tweba hono ne twanchenche na yakasia hono de what them den abrewa de jeda kunya twendi pabdon ko misi ne twe ennam na wanchenche yeposi ana ase twu oba anya twu onwo ba wanya twu da ayo mo se ma anya twu e ma anya twu pa oba twu e ma ne tweli kakraka ya bozi ge wasiafo me say Agyimifour bofo omo ani edin no say ye wicked Agyimifour bofo omo mo to mo hunu omo wa no hunu hwe utwa no ye be me na hunu ye be mo twe na hunu me depends Pablanko, you see you are fooling. Oh Jimmy no train na don said mo moye no de je da kokwasi aba mali kurasi ni no wasa ko petwendi wasi aba wo so usia nyansa okita babu fefe prichi fefe yenim ye kama mi Agyimifour ma mi adwen oso baba kunta kwa Agyimifour ni nkoi ma mi ba ya osi wo Agyimifour ho evidence o wo nimi ne sei nso wo nimi ne ba bia cause o baba kunta kwa keke and no twa adundon wa honhon te say ayi bo frei je da ko so utrumu na order der kakrakra kokobo so be pie otrumu me say Agyimifour ba bia why you wadwin say wo se je da ko ndi utrumu a ane ho so be makokobo apie okosua kuma abọ utrumu so abọ obehu nyansa mbesua nyansa ni odifo bia na edi na tamoga no ni odifo bia AMANKRADO yenim ne kan oba social media obegu Agyimifour nyimu ase yenim ne kan ese oburunsam piampia oburunsam piampia ende wa hu ne ato wa hu e kai da so hwa Agyimifour abofo hwa kai da ato so ne pressure wo so be ya adwuma nsia wo unya kwenda mobi adabi abuchire odi ka wa abuchire mo ma mun dika kura mo nya mo na wo dika se $11,000 betia ma nsa kwa
bra mani e beba so we dey say nkete say nkofo so prepare do court kofo so prepare omu say do court but wasum gbengba simu Agyimi munu difo ba kontakwa munu difo e ba kontakwa difo nyame ahyira no yemamu ne sesofo bempo ya difo konkwantafo ene nam Ghana no mu firifiri ka e firifiri design e hye onu se sa Agyabempa sa asofo ne bi Agyabempa onye sa konkwanta asofo no mu firifiri ka na mu ntua no Agyabempa God no Agyabempa Bempa no give God nyame ni Agyabempa ba bia ofiri no no so ni ba bia Awurade wo ti nya sofo bia na masori asem bagu na ni ase mugu papa na ni ase besi nne papa no ntoka afo otoka amono twan tie roba papa no dresse ekita honam papa ama abusuafo nya bi da onti abu kire o kita honam papa ana mo abusuafo nya honam bi da AGRADAA wo be so ye kokko be sire nkwasianku wo be ye nkwasia we was $11,700 ana obetua scan so obetua amane sa akwa hwe Agyabempa onye konkwanta asofo nye konkwanta asofo na mo nam na mo brag papa we onko ba bi nkodidi basabasa oye unique because Awurade afra no no oye Awurade adwuma nya san konkwantafo ne nam bragin free cars mo ntua papa Bempa nyame blessing ato ne nsam otona de otwatua unim sene nkofo sia sumfidie onim si wokwa ya sumfidie obasan asofo edina chinyina hu ade hwe papa no so gina na asofo no twere ho hia eye so incredible when there was asofo no bi da sofo bi o Ghana has bi a wo training nipa ba akopɛ but this man of God nipa be 7-8 no ma twere ho ahia omunyina wo training musafudie ade Elijah honhom no de adwaro that's why I am kwasiafo mo sore a mudi Agyabempa di agro was $11,000 or see the AGRADAA sent $11,000 AGRADAA betman $11,000 no be dan yaska cleaning the twem obetma san $11,000 na ne twa no pampers a wototo ne nduru a wototo no ma nsuo no atwa no obey dan anyaska to osi Peter Paradise the court of your one that we can continue so AGRADAA won yeskan tua obuo brage AGRADAA brage won tua AGRADAA tua $500 $400 aman me bro $1,000 so pebi so na fetua ka no wa nkwasi asema e wo so AGRADAA ntimi ntweska we nyina o but tim fifirance no watua so so mpa adwuma unu ngege bako unu ma me ngebe batima ako unu ma me ngege batima ako kwasi e wo so gege ono no sabi otene kunu ho unu ngege ntimi nku maame papa nti na hwe e ka ba oso otirikra na ye ka mai wutua more than that na asenkofu judges no sevu Ghana nkasambre 1 billion 2 billion obetua kasambre bail kake kanu kurabi obetua $1 million $1 billion muni Agyabempa be kuntakwa papa we ye ne noko obi a one na Ghana ha nyina odi oil gu form edume Agyimifour ne nkwasiafo na akromfo one na edi oil gu form edume akromfo ne tutubotomfo AGRADAA mu obati wa so eya no so abas onu Agyabempa be kun obati wa no o minimum wa utakrama wa
Ajama ohun fi sagrada twem obati wa ohun fi sagrada twem woni ajaba mpa be kunta kwa woni ajaba mpa batime yako ye na ba gina no de minimum no o kwasia voice no nya na odi ajaba mpa wo nya na obawu agrada bawu AMANKRADO sister na ne twaye fi sagrada trum no woni so awu na AMANKRADO na mu ankasa deka a obetu $11,000 ama DJ Marcus. Osi Peter, I'm coming to Ghana. I want to do you water selling from Mercy. Sir, I'm a personally then 0.99 nickel ceiling. Mintiasi kunkunti. Mintiasi. I tried in the come wa buti numbers. Watwa de kama na wabuti numbers no na akoto say na akua awusu is islalin konkonte wasa buti numbers no minti ase omutwa de na aba no mabuti numbers no so ate ase mutwa de kama na masa buti numbers no eya yenti ase ya amunye no straight utwiro kwa na watwiro kwa eya mutwa driver we na masa buti numbers no eya mehu Timutra, I'm so incredible, unique. Ajia abuabo komu. I said that before is not coming. I see before no person be baba shame. By a children na Genesis side, wa baso baba shame. That's why I am. Ana nana nele nanama wasre. Ana was nana akuyasi. Was see. Omutwa no mabutu twere no tia mehu ya meye esram utwira no watwira wie preko enkobutu no obutu no sa na mehu numbers no esram muti na me wa osi Easter santua say I love you ana dan Jeje Van Dam osi so Peter you are really ready, thank you my ready na metia ono so ne dia odoba no utwira mutwira mu make sure say mu ba confirm awie and because utwira ya na wa butu no sa na odi aba ubutu no sa dia that's why ebe kunkunti wa say nti o say ba for say Peter there ladies is in train ko ana we see Kaswa Van Dam o say the royal aja Paul Peter come ready you are kunkunte comment and I was to see I'm essing akuapa or say I'm essing I'm conferring babies I'm in bed but I enjoy Peter or see wa confirm on the ma but wa mpaso omu hwebe edidi and I was to see Peter you are waiting makeup never for any experiencing my name or see or no experience of far our dino. That's why I am na Felicia a champon also where you see Kaswa David Kunkunti Bahuti numbers. That's why I am Peter. I'm waiting to Maryland. You are okay. That was incredible, Peter. I love you. You are so beings. That's why I am. Yasram Utra no force. Osi Peter, please. It's Easter. Easter. Or not so day of the Bible. No, say Peter, please, Easter. Or see nonsense. And I will see Peter Paradise. You are criterion on waiting because you are too family. That's why I am. Peter, my reality. Or see the life I know a boot numbers I can and also need your divine no well see my no boot numbers my honey of course. That's why I am. That's incredible. And Gege bin Gege. Or see, you have sea eating
kunti wa buti numbers no so ne de Felicia akuro akupo ono so asre ana danzogo ono so se Peter abutu ntire no ono so ne de oreba no na we so see you are go killing Esa. Was incredible, Peter Paradise. That's why I am. That's incredible. I was incredible, Peter. I'm in love you show because you are rolling in. Peter, I'm enjoying pa. Thank you, Akuyapa Van Dam. Akuyapa Van Dam. That's why. Sanity. Inti mami fa comment ni sia inti saa na te ya nyina nim say udifo a wo Ghana e ya Agyimempa the nation prophet a ye nim no fititim retenten a Paul mo mreso Yudia mo mreso na ye te Agyimempa dim ti ne dinya ne esi ebia ya bi ko Peter Paul ne Daniel wan nyina wa ya bi ko yesu aduru yenso aduru Agyimempa so won no difo krunkron o Ghana wodi oil gu fom dumi Agyimifour ma gefo kokobu pie ema bayifo twa hu no oli Agyimempa emne nkwasiafo apache ededeka na omuntumi ntua Agyimempa AGRADAA say in our life kwasi abetia no wokọ akwa odini jimi kwa akwatena ho asenya aba ti enim so besa ababi mu na wamba biem say ka kire so obetaze bebetaze odini jimi akwada AGRADAA de dakakra ti jimi ni keka no ho anu asan sori aba wanim so ofiri tato wanim se Kenya ofiri so wonhia nyansa and now when you Aja prophet obofo kwanya no wife or celebrating the birthday omune from credible man of God Agyimempa celebrating the birthday hwe adom ai ba papa no so odu ka papa no si ya adom enye ze se papa no benya ne nampo do nsa aka yenhira Agyimempa what is electric uso ahumani mu ya ensoko Agyimempa nya medi nkunkura dware no the spirit no ni obofo no work no seriously the mere blessing no obia ntimi medi Agyimempa ni mo Ghana da difo bia ni wo Agyimempa papa ne sabe wu free atias fasase so yetu difo bia ni animonyam ewo ne kurom sana tie Agia see or see loved ones Van Dam papa anything mintiase wabutu numbers no Agyimempa papa no obianti medina nim ni nachi cause sabi Paul amantam se de kanfo o sin credible reverend Obempa now obofo reverend obofo yes obofo nyamia blessing no only the wife bofo wife on ko fa hwehye no turumu AGRADAA mattress na wakoto e de ahihye oturumu no na wa park na mana basoro no koyi abrewa sabi oda so pese oturumu utu kase turumu anyini okunu kasa aya ohun se we yesa nkwase ade na aya na ye ne sere munim se otu na ye original one foam kwa na shim mattress we friend ash foam AGRADAA ash foam say ash foam na sponsor ash foam na sponsor utu a peja na se we adoa na se otwen abro a wanyina dru se hwe ne otwaye
utweso nwie chen wo twe ho nwi uyi utweso na afu uyi ye na afu asia se grease de su egusu ane adwane enche esu achifi osia ba oni papa bempa ba bekunta kwa enkwasi afo kura ba ya Agyimifour. It's incredible. Share. Achifi and she AGRADAA to say. But as social media, you the bragisa, chronosike crowd. We are Nyamia bless crown for. On Yango bless crown for that. Then contempo Jinko Fosika, Yamin Shauka. Contempo the Jinko Fosika. Or see Peter, you remember you are teaching names. O si me kai se me kyerɛkyerɛ din ase minkai so what you say na AMANKRADO so my life sure pressure one so o si Peter please I'm ready my commenting on this Nana hima asantua wasre nana hima mechia ba be obia najia osi Peter please talk kaswa mi block na na sisen odidi atema na obi didi atema na ma block no swat asie prophet Agyimifour yenim papa no nenyuma pa oye odi yama kwasia mi matena social media ama seni din amba din trongu so na ya mubi ya ohoma the truth. That's why I dey here. I speak the truth to the man learning people. Osi no nana hima osi no wajia abu kulu. Osi I'm greeting you too dear. Nyame I'm greeting you. Nana akoto. Osi please my me wabutuntura no. And I queer Mintiase. Trana mutura na mwasa butu no. Ya mutura na mantura na state. Yes, I mutura na msa butu no sana aya na aya medin wa hase. Ti ubati me share video no wa follow page no. No wa like page no. Ngege broskoto. Movie na mwakwa Peter Paradise right Peter Paradise Media. No mwakwa subscribe mwakwa yawe. Mwakwa like a follow. Ninyina ya accounts na one family. Don't block Kaswa. Thank you. Osima me block no. Osi picture the face well marry you. Meaning between children. So what I say. Nti sanetie. Osi kunkunte. Ellen Yabua. Eric Yabua. Or Boninsem. Nyame Shrame. Ena Easton Odowe. Hey, Nigeria din. Was incredible Peter Paradise. Thank you. Hey, Mame Sewa. Also see more fire. Mame Sewa no. So sanet here. Share Agyimifour onu kwa hwe ni pa so ratia no Ghana. Nkofo ni papa ya kuntakwo. Hunu. Unnim papa ni waye. Adanya. I say I love you. I love you are so Peter, thank you. Meso so me domo. Papa mu nkofo ni na kusata ku. Hunu. We ba na obedi ntwa guruso. It doesn't make sense. Ama mu AMANKRADO kura ba abontin